Ngicela bekhulisa umgedeni podcast. Yeah. Ngisho kahle. Yeah, Isingisi phela yeah. Uyolungisa mfowethu. Bekhulisa umgede bafowethu abantu sikwathi masikhuluma emgedeni sizethembe ukuthi ngeke bafowethu nisivezele singakushonga. Ngoba njengamanje lama TV indlela semaningi ngayaqhatha abantu manje uyabona. Xa bena abantu manje into eyinkinga manje uyabona uhamgcinisa uqolisa ungazi manje ubani one kuyena. Uyabo. So ngicela futhi uma uthi khona ngikukhulumile ukubona ukuthi omunye umuntu ngamphatha kabi uzo edita wena. Ubona ukuthi wenza kanjani kodwa owazi ukuthi usigoba udume ngakho kuyiqinisa ukuveze kunjoba kunjalo. Ngiyakuzwa lokho nje bethe ngakusho. Sibonga kakhulu baba siyabonga. Ninga-act phela madoda nishuthi into esiyishilo. Siyashutha. Sakubona lapho uthi ugqokiwe lapha kwi-mother of all lapha kulapha emculweni kaMaskandi. Mhlawumbe ungathini nje kubalandeli bakho okanye kubantu abathanda umculo wesintu? Kubantu abathanda umculo kaMenzi ngicela beqhubeke benze ngendlela abenza ngayo ngiyayithanda mfowethu nalabo abavotayo ngendlela abavota ngayo nganele ngevoti labo ngiyalibonga futhi ngiyaphakamisa ukuthi nanini bengakhohlwa uMenzi lokho abakwenzayo kwanele kimi kunganele mfowethu angikhala ngishodi ngalutho la ngikhona ngenxa yabo azange ngizibeke mina ngiyabonga kakhulu beqhubeka Lokho vele wathuthuka kakhulu umcimbi thinde ngiyabonga basala Yadomala ngoba ivese yehla phezulu kulokhu yakwenza nganganaka yebo okwanamhlanje mayesenza lento ethi bazali ngiyanibonga ngathi mina kuye yeka lento kanti ubongana wathi yena wemama angithunywanga uwe ukuthi ngenze lento engifuna ukuyenza let's go right ke nje usithola njengamanje igama lami ngiunhlanhla ngwakantu bathi Shakes umshekesheke silana kamhlaba lingana njengamanje bathi ilanga liyashisa kwakhubala ndiwe ebaleni ngiphetha umfowethu lapha bathi usigebe sentambi yazi weqawe lami ngithe ngikubona afika lapha ngabona istage gaga bekwenze njani Awesho baphi ngosho ngaphatha emgedeni kuyingqapha ukudla kwethi imidlalo emibili khulisa ngesitamu ngaso ubuke eMelmoti kwesaka buyela isigodi ngizalwa wakhoza ngaNtombela enkandla mfowethu bese ngiyabona lapha ungena ngaphakathi estage ngiyabona abantu bayathakasela umculo wakho mhlawumbe ungathini nje kubantu abasemakhaya abathanda umculo kaSgwebo Angibonge nje mfowethu ngiqale ngibonge nje bonke abantu abathanda umculo kaMaskandi bese ngibonge abantu nabakholelwa kimi ngoba abantu baqala ukungithanda ngo2004 ukuze kufike manje njengamanje ngizokhipha i-album yokugcina emva kaGodi la ngizobe ngayibiza khona ngoSgwebo ngizobe ngiyibiza khona ngoba bomncane lapho ke ngizobe ngicula noma yini efike ekhanda ngoba angingeke ngidlala umsakazweni vele sekufikile ngiyacula makuthi angikutalapha ngiyakutalapha ngenza yonke into so ngiyabonga kakhulu nje ngicela bengibekezelele besamukele futhi nesinqumo sami sokuthi ngithi kuma kancane bafowethu uningi sengikuzuzile ngomculo njengamanje sengihlulwa yiwo usho kamnandi ngaqhaqukula iqhawe lethi lapha selihloko umculo so uthi ngo Good Friday iyaphuma ibhama yini emva kwaGodi abantu abalindele amanoni amnandi nje mina nginawo kamanoni mina ngishaya nje umuntu uyaqosha mfowethu anginayo into ekuthiwa ihambiswa amagwinya ashisa ngoba negwinyalela ngilidle ngaligcina esikoleni nje manje angilazi limnandi malishisa noma libanda ngiyafuhlela nje ngiyakhipha nje umuntu uyothatha akuthandayo siyabonga kakhulu Gawe lami kwami ungathini umyalezo ongawudlulisa nje kubalandeli bakho nabantu abakusekayo bathenga umculo wakho bayothenga digital abaye bawuthengayo endaweni eziningi ezahlukahlukene ngicela bekhulisa umgedeni podcast ngisho kahle isingisi phela uyolungisa mfowethu bekhulisa umgede bafowethu abantu sikwathi masikhuluma emgedeni sizethembe ukuthi ngeke bafowethu nisivezele singakushonga ngoba njengamanje lama TV indlela semaningi ngayaqhatha abantu manje uyabona xa bena abantu manje into eyinkinga manje uyabona uhamgcinisa uqolisa ungazi manje ubani one kuyena uyabo so ngicela futhi uma uthi khona ngikukhulumile ukubona ukuthi omunye umuntu ngamphatha kabi uzo edita wena ubona ukuthi wenza kanjani kodwa owazi ukuthi usigoba udume ngakho kuyiqinisa ukuveze kunjoba kunjalo ngiyakuzwa lokho nje bethe ngakusho sibonga kakhulu baba siyabonga ninga-act phela madoda nishuthi into esiyishilo siyashutha siyaphila kodwa baba wami sawubona uthi umfoko abani bathi intombi ziyamjaha ngoba ifuna lo mpahla mama umla ngaphambili njengestimela unhlanhla ngokantu lisibongo ba usompisi Mphemba intombi ziyamjaha ngoba sijahe leyo mpahla sifuna leyo mpahla leyo yini uphethe uvitamin ba namhlanje basilana baba mhlawumbe uthini uvo lwakho ubona khona abantu abasha abantu abaningi bawuthakazela umculo kababusomnani siyamaza shaya ingoma eziningi ezimnandi ezahlukahlukene angibingelele esizweni sakithi kuleli ikhaya lasemgedeni emgodini phansi lo bingelelayo umphesheya uMasokadlani uNqomondo umqhoqo uThokozani uDelicious ngwakwalanga lapha kwaGqikazi kwandoda kayihlekwa bakithi sila kwaSibiya kwa2+2 udokotela wesintu sibongela insizwa nje ebenomcabango omuhle iyakwazi ukucabanga la eqhamuka khona noma la iphuma khona ukucabanga ke ngiye ngithi mina
Nkosi yami akudayisi ngisho esitolo. Yeah. Naye kumficelele nje umntaka Sibiya undaba omkhulu wacabanga ukuthi abazali bakhe basaphila uma wakhe uMamthembu nobaba uSibiya wathi namhlanje akenza indumezulu yokubonga abazali uthi umbuzo wami hey kazi kubantu ababonga abazali khona hey mangathi siyakala inamba singafikaphi ngoba mase sikhulile siyazi mase sikhulile ithini esihlakaniphile mase sikhulile ithini oclever mase sikhulile sisanake emuva la siqhamuka khona uyabona mase ngabuza ukuthi bangaki ababonga abazali amandla ekhona kodwa abanye baye bakhohle bengizothi ke lensizwa yenza okuhle yabonga abazali iyasikhuthaza nathi nomunye ongakabonga abazali ukuthi kufuneka empilweni ubonga abazali siyabonga kumnandi la embodla silapho nje kumnandi khona abancane khona abadala sijabulile akukho kubi ku delicious sivikelekile nje makuthiwa VIP protection uyayibonela nje yonke into ihamba ngohlelo siyabonga kakhulu kube mnandi mhlawumbe kunabantu abaningi abathanda umculo wakho abaye basemakhaya basendaweni nje mhlawumbe utholakala kuziphi indawo ngoba esikhathini samanje umculo awusadayisa ngama CD mhlawumbe ungathini kubalandeli nabantu abawuthakaselayo umculo wababusomnandi wonke ama digital platforms uzomthola uThokozani Langa uzomthola uSomnandi khona nezinye zombhaqanga zika Somnandi khona uMaskandi khona ezindala ayikho into ngeke uyifica mawuthanda ukwakheka mawufisa ukufunda makukhona ofuna ukuqonda yana lapha kuThokozani Langa khona into ozoyithola ngoba kubonga insizwa eziqhamuka ko Eastern Cape endaweni ezahlukene kwaZulu Natal athi umuntu nginomndeni ngiganiwe nginenkosikazi ingenxa yomculo wakho so akukuncaneke lokho ngiyathobeka nami ngakho bengathi nawe ongakathathi lezo nqumo zokuba nomndeni mawungalalela lo emculo kukhona la uzokhuzeka khona kukhona la uzokwakheka khona kukhona okuhle ozoqhubeka nakho namanje ngise studio ngenza uSomnandi ngeke ngimchaza ukuthi uyindlela enjani uyoyizwela wena sengiphakile kunzima kakhulu akukho okunye masisaphila siphefumula asindawo nje singabathembisa nje abalandeli nabathandi bomculo kababusomnandi ukuthi nje khona into ezayo noma kanjani khona into ezayo awungihlebele phela ngisho ngeke ngikhulumele emlilweni yebo elakho lokugcina mhlawumbe usungathini kubonga nje ukuthi abalandeli bakho ngokusupporta njalo njalo njengobaba oMaskandi nobhuti wabo ngizothi kuzama East insizwe eziningi zikaMaskandi zise studio zizodedela mhlambe ezinye seyidedele bengizothi ngiyanicela sizwe ngicela nibasupporte bonke okuzwile kumnandi okukabani nobani thatha lokho okujabulele nokuzokwakha nokushiya umlayezo kuwe uthenga ingoma ziyeza insizwa ngeke ngiyibale ngamagama ngoba ngizothi ngiyayibala ezinye ngishiye ngithi mina zonke insizwa ezizo release njengoba kuziphasika ezizokhuthaza ukuthi ehle egoli uyekhaya suka eThekwini uyekhaya ngama Easter ngithi ngicela ni support lezi insizwa kusho mina ubabuwazo kusho mina ubhuti wazo uyabona uSomnandi uyasabeka njengekekhele nyosuwethu ama visit obuwethu abakhwekazi ngeshumi lopondo usikhalazo sentombi eqoma kabi ngoba uzaqoma ngamabili amasoka bathi mshini ukhala ngemali jukebox mentombazane cofa mntwana ilahlile impathe eSoweto angihambi ngiyavaya ngilale ngiyagidla ngithi ngiyagawula angisheli ngiyadate bathi menqemenqe zayimunqa zayimanzisa ngikhuluma nawe kumuncu kibo bonke abangidinayo yiyo sihlalo samafaka ngoba samashinga siyashesha ukufa umuntu ongalifuna uqhuku ngithanga bamba indla yakhe December 25 badela bangenacala inkunzi kaMashabalala bayikhuze ngapha nangapha bathi awu yandi imbali engafanele bayeni zabanye amadoda khuza mamshengo siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho nawe siyabonga kakhulu baba siyabonga Alright ke na kanjani emketeni podcast kamala mina kunhlanhla ngabantu bathi uShakes umshakasheko ntombi zamjaha ngoba ifuna lo mpahla amavuna ngimo phambili yeke sitimela sikhona ke la sikamhlabe yalingana ngiphethe la bathi inkosi yasezweni uyaphila wona King Noba impilo ayibuza kuthina kuyabonakala nje ukuthi siyayiphilela nje ngiyabona la ngendlela ogqoke ngayo the abita ulahlele nje yakubuza ekotini siyazidlela nje yabona uthe wahamba bethu wafika kamhlabe yalingana osuku namhlanje mhlawumbe lithini uvo lakho uyabona la uDr 2+2 uze wazokwenza umcimbi for khona nabantu abasha ikakhulukazi kungathini nje ukuthini uphawula kwakho ngithi nje angimbonge ukuthi andise intuthuko kule ndawo uDr 2+2 asimbonge nje ngoba ukuza kwenkosi nje yasezweni la kuyintuthuko nje kodwa emlandweni kubhaliwe emabhukwini amakhulu yabo ukuthi abasondeze eduze abaculi njengoba singabaculi nje akwazi ukuthi abantu bababona bakwazi ukuthi abantu bababone yebo sesakubona inkundleni zokuxhumana endaweni eziningi ungenile industry sasibona nendodana yakho indodana kaKing ubuyishephi indodana namhlanje
indodana ngiyifonele intatha yangangena ifoni angiyazi ukuthi kwenze njani ayitholakala bekumele ukuthi ngize nayo la kodwa ke next time ngiyoyiphatha ke yize nayo ibrand yayo ezimele abantu abangangilindeli ukuthi njalo la ngikhona ngizohamba nayo cha nayo ibrand izimele nami ngizimele but kuzokwenzeka ukuthi siqhamuke sobabili kwezinye indawo ngiyaqala ukuzwa ukuthi indodana iyahlukana nobabwayo so sibonile ungena la ngaphakathi washaya ingoma zakho mhlambe usukuwenza ingoma ngokuthi hayi no uqhuba icontent wadla mhlambe ngelanga soyiza le ngoma inqamulo unyaka kulesa stage lesike sisho kwegama ngazi noma yini icontent mina ngumculi yabo uma ukhuluma ilunga enkulu ngayigcina lento ibhala kwi first page textbook ithiwa icontent la ngaphakathi yabo manje mina ngisuke ngenza umculo njengomculi nje kodwa nje ngiyogcina ngokunqamulilo unyaka noma inini sayiningi ngizokwenza nje ngomculo kwehlukahlukene yebo sibonge iqhawe mhlawumbe ungathini ke kubantu bakho abantu landeli bakho abantu abakuthandayo njengoba sibukele nje emgedeni podcast yeka namanje ungathini nje kubantu abakulandelana abakusekayo abasupport umusic wakho kanye nento zakho oyiqhubayo nje ngathi abaqhubeke nje bathanda umuntu okuthandwa mabethanda inkosi yasezweni baqhubeke nje basinikeze uthando singabaculi nathi sobanikeza okuzabajabulisa inkosi mayisavuma futhi mangingavumanga kwabanye ngalezo sikhathi kuyovuma next time ukuthi sibajabulise siyabonga kakhulu Qawulayo nomgede podcast ije ngalesi sikhathi uhleli noNhlanhla uShakes Mshakasheke sibambe njalo nje siyabonga kakhulu baba sharp Alright ke emgedeni podcast silana kanje ngamanje kwamhlabelingana kwathiwa kakhulu lembiwe ebaleni la ngihleli noMenzi mfethu uyaphila kodwa Mfowethu ngiyaphila noma ukhuluma iphutha nje ukuthi uhleli nami simile simile la ngoba iselanga ilanga liyashisa simile umiselangeni kodwa ke kulungile ngoba mfowethu umsebenzi asiqale bonga kakhulu Qhawe ngomsebenzi wakho ngiyabonga uthe uma ufika lapha ngabona abantu bethakasela umculo wakho music wakho mhlawumbe ungathini nje kubantu nje uma ufika endaweni mfowethu ngiyajabula kakhulu futhi abantu bengayeki ukuthi uma bebona ugogo Thungayo bethe hayi gogo into enjengaleyo ngiyabonga kakhulu beqhubeke futhi bese kumenzi ngendlela abenza ngayo lokho abakwenzayo njengamanje nganele ngakho ngiyakuthanda siye sakubona lapho uthi uqokiwe lapha kwi mother of all lapha kulapha emculweni kaMaskandi mhlawumbe ungathini nje kubalandeli bakho okanye abantu abathanda umculo wesintu kubantu abathanda umculo kaMenzi ngicela beqhubeke benze ngendlela abenza ngayo ngiyayithanda mfowethu nalabo abavotayo ngendlela abavota ngayo nganele ngevoti labo ngiyalibonga futhi ngiyaphakamisa ukuthi nanini bengakhohlwa uMenzi lokho abakwenzayo kwanele kimi kunganele mfowethu angikhala ngishodi ngalutho la ngikhona ngenxa yabo azange ngizibeke mina ngiyabonga kakhulu beqhubeke mhlambe lakho lokugcina sisivala ke mfethu ungathini nje kumuntu mhlawumbe ohlele ekhaya uthi umculo wakho utholakala kuziphi inkundla zokuxhumana nawo mhlaba abantu mabefuna ukubhukha emicimbini eminingi yahlukahlukene endaweni njengoba uzowasuka le Mnambithi wazofika la kaMhlabalingana mina nguMenzi kunezinkundla zokuxhumana ukhona Facebook Menzi Music Facebook page leyo kube iTikTok Menzi Music zonke izinkundla Instagram Twitter bani Menzi Music nenamba yami yocingo ke iyatholakala u083 awunankinga nayo nangephutha mina mfowethu bengangisola nje mina ngiyaziletha emphakathini ngiyaziletha ngempela umsebenzi wenza umsebenzi kusengumsebenzi wabantu yiwo ifoni ngeyami uma sengibona ukuthi angisakhona ukumelana nefoni ebusuku ngiyifaka ibhanoyi ngizobabona ekseni ngiyakuzwa ngoba kufanele ungifonele ngesikhathi sokusebenza angizibi nangephutha ifoni 083 8669950 083 noma ngabe kuthiwa uzokungiqasha uzokhuthaza la ukhuthaza khona ngifonela ikhinkinga noma bekuthiwa kukhona la ngenzi khona kahle ufisa ukubeka ukuthi ayifana kithi awubuye kanje mina ngisola ukuthi ngicela ukwenze lokho ayikhinkinga ngivumele wonke umuntu siyabonga kakhulu Qhawe lethu lapha emgedeni podcast abaphathi bami ibo laba babalandeli ngoba ngibonisana nabo ngahlukana nekhampani ngoba ngiyisolela ukuthi hayi ngathi asami ngepage ngendlela eyodwa athi ayingcono ngilandela abantu uyihambele nabantu bakho abakuthandayo haleluya siyabonga kakhulu Qhawe lapha ngesikhathi sakho siyabonga ciao lokho vele wathuthuka kakhulu ukugcina thinde ngiyabonga basala yadumala ngoba ivese yehla phezulu kulokhu yakwenza nganganaka yebo okwanamhlanje mayesenza lento ethi bazali ngiyanibonga ngathi mina kuye yeka lento kanti ubongana wathi yena wemama angithunywanga uwe ukuthi ngenze lento engifuna ukuyenza angizange ngaphinda ngambuzo omnye umbuzo ngabona nje uyaqhubeka
wenza zonke izinto phambi kwezwe lonke lo mfana lesiphiwo sakhe wazalwa naso bazalwane njengoba sezefika la sekhona waqala nje ngokuprofetha ngoba nobaba wakhe uyaprofetha wakwenza ukuprofetha kwakhe emncane ngingamethembi umuntu uprofetha into omqondo kanti iwumqondo kulaba abatshenayo ephotha insonto ebusisa amanzi abakhulelwe batete kahle bangahlinzwa engakaganwa lokho akwenza manje ayike yikho lokho sekwenza ukuthi abantu ngathi baduma amakhanda sebemusho ngapha nangapha mina ngaze ngibone lutho Ishekhaya siyaphila silala kamnandi ngaze sibone akekho abashonayo wayengakazalwa naye uthe efika vesi bangasekho ngeke ngiqambe nje amanga noma ngigula ungisa kwadokotela noma umfowabo uyasiza nje kakhulu asikabona umuntu uthina ekhaya umdlile kodwa wena ungakhuluma ngobuncane bakhe ukuthi lezi zinto uzenze kanjani kuumusa kuumsa kaNkulunkulu ngibona nomuzi lana uhle kakhulu ngizwile ukuthi ngoba bengazi le ekhaya eDanishini awumasifika nalapha uhle umuzi mkhulu nanesonto likhulu uhlethekile umuzi ngezwe ngathi uyinsizwa le uyi plus 2 awubakithi nala nje simi khona uye wasakhela nethempeli lokukhonza uyakhonzwa nje ngesonto nje la kuphambana imoto naye mengasebenzi lo msebenzi wakhe uyeza ngoba lento ikhona kuye mawufika ke eDanishini ngeke umthole phela ezohlabelela wenza lokho akwenzayo kodwa ungamthola la yebo ungamthola akangikhombisa ngazi ukuthi ufike enzeni hayi abantu bayibona la kumavideo ejathakatha yebo kodwa ke usuke siza abantu kodwa maye la ethempelini ukushanje ngomoya akukhulekela akubusisela insonto agibela imoto ehambe ayokwenza okwakhe lokho kuthakatha abakushona angibonga kakhulu ushwela ngaze manje ngiyadumala sengiphakamise esizweni bengayiboni mina ukuthi amagumba amane omhlaba ngafika kuleli khaya ngibone nabo ngizwe bonke laba nje ngibazi sangazi ugwajo obawazi mina usiyabazi nalabo sengiyabazi ngoba bahamba nawo bathi abangiyabonga siyathokoza ngathi khona newele lakho la isithebita akithi awu owazi masondela awu iTV le ma iTV sondela awu ukuyibongela mama ubaba washayizela manje uzela mama kunjani kuba hayi umthandazo yakhulela uyakhuleka lakhaya awu ngomthandazo ngoba uthola ilabo awu sanibona mama awu bingelela kwiTV sanibonani umfana eselanda umthandeni walanda umenzi walanda onyawo kwakuhle kokikizwe ekhaya siyathini le ndaba nomfana phela nje sijabule mina nje ngithi uNkulunkulu akamphakamisa kakhulu phezulu kwezizwe abanye bathi uthwele lo mfana thina sikwazi ke thina ukuthwala kahle ngoba isiphiwo sakhe ngichazile nalapha ngathi mina isiprofetho ungambona ngisho esithombeni sakhe sobuncane kwenzeka nje isimangaliso wathi eqamba ubaba wakhe udade wethu kwisikhathi esiningi ngiba seduzane nje naye noma esakhela kodwa ngisho lokho ukuthi kusukela ezelwe khona lesi siphiwo esasibona ngoba isithombe sakhe sasisho into ayiyo manje nalapho emncaneni bakhe wathwala lomqhele wathwala yonke ilokhuza la eshuthwa ezelwe lesi sipho nje wakhula naso emncane kakhulu kodwa sithe sesizwe igama lika baba wakhe semqambe sebenze egoli ezele lomntwana enalesi sithombe kade eshuthwa udade wethu uthe ubaba wakhe sengizele umamiliyoni manje sibona thina akukho lokhu nasemqondweni wethu okushiwo ngabantu asingeni ngukho thina sibona lesisipho alokho umntwana ezalwe naso umndeni ujabule sijabule nje wonke umndeni ujabule futhi nje phakama kakhulu mntana amazwi ongamnika wona ngiyabonga mina ngithi nje uNkulunkulu akubusise mntanami
wenze imangaliso phezulu kwalezi imangaliso. Usathokoza kakhulu. Siyabonga. Ayisisingabadedela abazali bashawa umoya ngaphandle. Khona unyawo no DJ Thulana sondelana. Sondelana. Sendokhatha lapha yana. Ma-TV kangaka azashawuva. Ukhona unyawo lapha uDr. Wanbrazwana. Udetective Nyawo ungasemanguzi. Wayekhona kuqala. Akaza kulahla. Namanje ukhona. Ngeke saphinde. Hayi. Ungwalo wasemanguzi. Uhamba newela kuThulana. Ngama noThishithula. Nizothi halala 2+2. Sothi halala. Bathona ukuyitshelela ukuthi uthwele. Ngiyabuza. Hayi angazi ngize ngijaha sasakhulume lutho phela. Ngithole nje ngimbhekile ngoba phela mina abanye bamangali phela. Mina nje nasekhaya sikwa senyangeni kodwa indlela engipholise ngayo. Niphila ngani ekhaya? Siyathandaza nje tu. Futhi nje akazakhuluma ngiyangithola ngibheke iqhamu zokathi woza phela akazasho lutho. Akazasho lutho. Uwazi ukuthi mina ngiyakholela yini ngoba awazi uzungitshela ukuthi woza Asikhulumisho lo. Kodwa nje siyabonga kakhulu samalalisela ngokuthi abonga abazali kuyisifundo lokho nathi phela siyabamba ukuthi phela kubalekile ukuthi ubonga abazali besaphila yabona nje umcimbi omkhulu abantu bangena ngizokusoba emndeni mahala ukuthi njalo mahala hayibo imali lo mcimbi indaba ongazange uzobe imali phela umcimbi omkhulu kangaka ngithoma ngiza noThulana wayitshela ukuthi naye hayi phela mhlawumbe ungene ngemali Thulana Ade ngicabanga ukuthi ukhokhe impela nama ngibona hayi kodwa nje kafishane nje kwatsho ukuthi sifundile nathi ubaba uSibiya 2+2 wangakithi sala emhlaba uyalingana siyayiqhenya ngaye siyafunda nathi ayikho into ebaleke ngibonga abazali uyazi umngane wami uMsebabi hlezi ngixoxa leyo ndaba le ukuthi ngelinye ilanga ngifuna ukwenza umcimbi nami ngibonga abazali ngoba ngiyenze nje umcimbi nje musho umcimbi kaBaba uSibiya ukubiza ama-artists ukukhombisa ukuthi urelate kuphi kwi-industry ukuthi ngamanye amazwi njenganathi nje ngoba singama artists kusho ukuthi mase zimcimbi fanele ingasali kwaJoe babe khona umthandeni babe khona nobani banade bekhona ngibona omenzi lapha ngibone insizwa ongedi ozanev bekumnandi kakhulu so into ehlelene ngiyacabanga ukuthi nomphakathi ngiyaphinda leli baba uSibiya ukuthi umphakathi ungathi ke ungakwazi phela ukuzochaza ngoba kuba uSibiya kuyibusiness ukwelapha awukwazi ukuthi ushiye isibhedlela uhambe uyekwezinye indawo kodwa sibe sikhona la eduzane sengathi abantu bangasondela abancela ulwazi ziningi izinto bekhuluma nje umngane abantu bayathandaza kuyiqiniso kuye ukuthi umuzi nomuzi ukholelwa kuphi kodwa kuyaphambana kumsamo kwesinsikhathi yodikela le technology ukuthi umsamo uqondizwe uhambe phambili ngiyamnxusa umngane wami ukuthi awusondele kule kade ngasondela mina awuboni sekunalento kade ngayithatha lento uthi nje ukhosini ukuthi kade ngayithatha lento futhi nje ukhosini mayibona le ndaba kodwa ke Mr. Vibe abantu abaningi bakwazi nje ngoMr. Vibe njengonyawo kodwa ucebo lenkosi ngoMtheni uzalwa ngoMtheni zisho umshana wami umshana wami phela lo hayi yazi ngilokho ngikhona nje umshana sayifuthe 4 years back saphinde futhi sayana lena ngoba manje futhi sengibuya lokho ngihambe naye nje lapha yakhona lokho ngikhona impela umshana sikubhekile indlela into eyenzayo ube njalo umshana uqhubeke njalo uqhubekele phambili impela siyabonga siyabonga kakhulu Nixon Africa sathokoza kakhulu mhlawumbe imkhulu amazakho njengomfana khona sikamshini mkhulu uzothenga imali Kubiza umlaba lapho kakhulu seshe ngamshini umkhulu asathokoza kakhulu bafowethu sathokoza kakhulu Mr. Vibe khona umkhulu wa sports endiya okokuvula makubona mina ubona kokuvula sports endiya kolokodo asingelile kwaJoe nani nonke bafowethu siyabonga la kwaSibili la kwaSibili sibonga nje ukuthi umcimbi uhambe kahle lo mcimbi ke lokuqale izolo abanye nabanye baqale ngale izolo belungiselela benza lokhana lokho abakhathela abantu sesibonga nje ukuthi uphethe kahle umcimbi mina njengosiphoka sendiya ke bayazi abantu
ngithi ke mfowethu okuhle kodwa ngane kababa inkulumo nakho konke ungamnaki thina sikhulele ebuthakathini la lapha kwaMhlabelingane ikhubalo silibhedekeni sibayazi abantu abaningi ukuthi mawuzala kwaMhlabelingane usukuza endaweni evele enekhubalo ngeke uzohamba ugula la ufika ugula sithi ke nje thina all the best mfowethu kuyo yonke into yenzayo ngathi uNkulunkulu angakubusisa nabo bonke abantu abakusizayo njengamanje nathi sonke endaweni uNkulunkulu ngathi angambusisa nekhala kwaSiphi sibonke sendini sathokoza kakhulu Gobela nihlangene baningi futhi nginincedise nonke khona udokotela umkhulu umlaba lapha mkhulu Mfowethu ngiyabingelela kwaJoe. Lokho mbambane njalo ukwachaza ukuthi uThulani Manana nanihlangene kakhulu naye ngiyakhumbula ukuthi kwaze kwaba nestory esavela kodwa njengamanje lokhu ngibambele into eyodwa Professor Mabalengwe anihlukane nijazi nibhande nibhulukwe angazi ngathi indlela ubongela lensizwa Mfowethu ngicela ukubingelela kubo bonke abantu. Umlando omude kakhulu mangathiwa ngiyachaza kodwa ukuhlonipha nje amagama omuntu ongasekho emhlabeni. Le ndoda eUthulani Manana ikhulumela amagama sisobathathu yini yona u2+2 yes uma noma omunye enza ini nize ningalahlani yes nangampela sihleli kulawo magama uthe noma esihambile uThulani Manana kwangena le ndoda mhla ilanga lesikhiphe ku front page ukuthi siphume sesibaleke engcwabeni wakhe yangenela la ke le ndoda yasilwela into eningi sabambisana ke sazwana nale ndoda njengabalaphi bendabuko abasebancane so sikhulisana nje ngolwazi nangezinto eziningi zempilo nomsebenzi ka wenzile bafowethu angifuna ukuqamba amanga indoda isebenza umsebenzi omkhulu ngoba sithola thina bafowethu sesithenge ingubo siyothi umama besimthanda sithola thina sesiyokwenza amalati sithi sicela inhlanhla kanti inhlanhla nezibusise ezinkulu zitholakala kumsebenzi onjengalo kuningi kabekwenza ngiyazi ukuthi abazali bakhe abalali bengadlile ngeke ngahamba nale ndoda ngelinye ilanga yangena ezitolo yathenga impahla ngithi uthengela ubani uthi ngithengela abafowethu abancane nabadala ngakubona nje lento ukuthi umuntu othanda umndeni umuntu othanda ingane zakwabo ubusisekile ngendlela esimangaliso ngiyakubongela kwethu Sibiya inhliziyo nayo nokukhula nje onakho nomqondo onawo mfowethu ukuthela ungabi yigufu makhona uNkulunkulu akupha khona ukushare nomndeni wakho nezingane zakho nonke kade umbona unkosikazi ka Dr. 2+2 lapha lapha phansi ufake igushi okhomba ukuthi mfowethu amandla onawo asingakubone balazweni sikubona uhamba ngeemonto ezinhle kodwa ifamily ingajabuli asingakubone mfowethu ukukhuluma kodwa unkosikazi engajabuli kuningi ke mina engikwazi ngiyazi ngisho imoto oyithengela unkosikazi lento yenza isimangaliso yathengela uSibari wayo imoto yathi Sibari nansi imoto hamba yokondla ingane kadadewethu so angazi ukuthi inhliziyo nayo isukaphi ngenza umcimbi mina ngomhla ka27 November le ndoda yakhipha 25,000 yathi laba bona ukuthi wenze njani so bafowethu ingakho nami ngithe kusukela qala umcimbi kuze kufike esiphethelweni angeke ngikwazi ukusuka eduze kwale ndoda sengathi kwethu uNkulunkulu engakubusisa nje elokugcina uhlonipha abantu mfowethu ubathanda abantu isidalwa somuntu siyokuvikela mhla usenkingeni ngelinye la bahlonipha abantu bathanda abantu ubenzele futhi iqinisa abantu ngiyabonga kakhulu sabonga kakhulu umkhulu umlaba eceleni kwakho khona uProfessor Mabalengwe awu niki into uqala kwami ke ukushutha umelaphi wendabuko saqala ngayo uProfessor Mabalengwe esasho ukuthi ngikhayisa ngelebuli ungangiphane baba ufafa plan ungasondela professor igama lokubonga ngiyazi ke ukuthi makuthi into zabelaphi bendabuko uhlezi ukhona futhi ke usihlalo lapha kuningi izinto ezenzakalayo ngakhumbula nje khona elingithwasela ke laganga ngomunye umuntu afona mfazi ukuthi kwasho kwenzani singelelele ngiyazi ukuthi uhlezi ukhona na insizwa usigaya senyama ikavela kakhulu igama la labalibi kodwa wasondela what I know ngifuna ukuthola ukuthi ngempela lo muntu mubi ngempela yini ngeke sabingelela kade sibingelela professor namhlanje sila uyabona ukuhlangana kwezinsizwa ayihlangani kahle insizwa ma isuke zidlala indima zihlangana emigangeni zaza nokunsizwa uqala kwami ukuhlangana nalensizwa le ekuthuleni ngafana nekhobuhle sihlangana udlulwa uMose
nabelaphi bahlangana la kungekho kuhle khona. Professor uma kuhamba uthulani Manani kuphuma iphepha likhuluma ngalezi insizwa zomhlaba. Yebo. Ngangade nje ngikhuluma nabelaphi eqhiphile belaphi. Ngafonela umelaphi othile engangazi ukudaba liyamthinta ngathi yeke lento enenzayo ithuba litholile lokuthi nidume ukukhuluma ngani. Professor ake niqedele nabanye abafana nabo njoba bekhula kusayi chapter yabo bayekeni nje musana ukuthi umuntu mephakama nilwa neindlela zokumungisa ukuthi singamuyisa kanjani ngoba ningafuni kubonakala ngegama lakhe. Ngicabanga ukuthi uzokhumbula ukuthi ngenza live for special ngabafaka ku live wathi kwathu plus akanawo WhatsApp akanawo TikTok yakwazi ukungena TikTok ngathi akafuni ifoni azongena ngayo. Lento ibalekile kwathi uyasebenza ngathi mlandeni ufuna yimini. Professor sangena ku live owawunabantu abayimillion. Professor sakhuluma udaba luka 2 plus ngalelo langa. Washuba saqala kule yokuthi kunabe lapha abaphume bexoshwa bathi niqambelana manga. Professor ngoba phela yithi abelaphi yithi futhi okwaba abantu bokugcina ibapha belapha abaphuma inkinga yabelaphi bona wena lokho njalo anike nimona nina anike nimona bofa blani inkinga abelapha abanenkinga kakhulu ilabelapha abafike baduma kuqala baba negama. Na uma kuvela omunye umuntu onegama bakwazi ukumnikeza support. That's a problem. Uma ngase kulamuleke leyo nto ukuthi uma kuvela omunye umuntu abe negama abelaphi bathi ngu yabo bathi ngu ndoda you are welcome ku-industry. Abantu ngeke baze badlalele thina ngaba uthi uma ufaka into kwi-comment uqhamuka umuntu azokhuluma into ayithandayo. Professor yabo kodwa lokho kuyenzeka kuze gcina sengenelela nosomahashi leyo nto ngenxa yokuthi abelaphi bebodwa abazazi ukuthi bangobani. Kuyingozi ke futhi 2 plus nokuthi silaphe nabantu abangazi ukuthi izikhwama bayithathe kobani. Kuyasilimaza siphila nabantu esingabazi ogqobela babo kwajo ngokolimo lokwelapha kwendabuko ufuna sazi ugqobela wakho ngoba uma ngabe wonile kufanele siyokubika ugqobela wakho. Professor ugqobela wakho sibuza ukuthi eziko lakho ngabe yona imfundiso ayinikeza lengane iziko lakho yilona inikhiqiza into kanje yabona ngoba ezinkundleni zokuxhumana umuntu ubona 2 plus kukhona abantu abamprayer wena ugwajo uneteam yabantu abawu20 uvela uthi asimhlasele negroup yakho yabantu abawu100 uthi asimhlasele ningene enkundleni yokuxhumana nihlasela umuntu awumazi lo muntu awukazi uhlangane naye awuwazi nanomsebenzi wakhe nokuthi uthatha so ngikhuza lo mhlolo ukuthi sengathi umelaphi sihloniphe wena qala uhloniphe idlozi lomunye umuntu. Ngiyaphinda ukuthi 2 plus asihloniphe wena kodwa sihlonipha idlozi lakho ngoba njengoba uhamba awuzihambeli lo muntu namhlanje omenzele lo mcimbi uyamveza ukuthi ukhona lo muntu noma ubanikeza abantu izinto umuntu mebuya kuwe athi ngiyabonga ungenzela ukuthi sinezimoto esigibela singayithenganga singazazi ukuthi ziyimalini eziza nabantu sinemizi esinayo esingayazi nokuthi iyimalini. Uyabo ngenxa yabantu abakwazi ukuthi mangabe ayitholile into eyifunayo abuye azobona. So ngifuna ukuthi 2 plus engathi ungangaphakama wena sibone isiqu sakho ukuthi wena uyaphakama ufuna ukuduma njengathi esaduma saba negama eliphezulu kakhulu kodwa kwaphakama udumo lwegama. Emveni kwalokho kwasekubanga udumo lwegama. Iyingozi lento yodumo lwegama ngoba uma ingenelelwa abanye abantu abasesayidini abangakwazi bathatha isayidi ngomuntu abangamazi kumuntu abangamazi. Now ngifuna ukutshela isizwe sonke silalele njengoba kukhona ama TV angaka 2 plus ukuthi namhlanje umuntu ongazi uyazi ukuthi ubaba wakho ukhulume emlonyeni wakhe mina engangikhuluma naye la egcekeni ungikhomba lapha ehlathini
wathini uthi Mfene yasuka namlapha iza ngapha wangenelela umkhulu nginayo leyo record la nginayo leyo video nginayo umkhulu eyikhomba le ndawo ethi waqhamuka lapha sengivuse gijime nje apha Mfene athi umfana wami esontweni Mabalengwe uyahlupha uza donse mina esontweni ngasemoyeni la kule ndawo akamelani namuntu Professor uthi kimi ubaba ka2 plus uthi lengane iyangithusa izinto ezenzayo mhlawumbe siyavalelisa nayo 2 plus ufika kumina uthi kungabe baba Mabalengwe ngenza lo mcimbi njengempela sengiyahamba inyanga seyizongibulala ngithi mina ngeke uzuhambe ngentando yomuntu kade sasikhandelwa amatulo okubulawa senzelwe izinto sifakwe emajele sibetray 2 plus lindele ukuthi usazofika isipawupete sentombazane esihamba ngephede esigodlweni mhlawumbe sifaka ingubo emfishane singalifaki iphede uthi sihlala kahle ahlala avula amathanga